Dihlopha tša magodu ao a phepago ka dithoto di tšwetše pele ka go itaola dikarolong tše dingwe tša lebowa la Durban. Se se direga le ge mmušo o rometše sesole sa Afrika Borwa ka karolong yeo. Monna yo a gononelago go ba o tee wa ba iphepa ka dithoto o thuntšhitšwe ka mabenkeleng go parara a Conabium. Mabenkele a mmalwa a thubilwe le go utswetšwa. Feme ya dikhemikhale le yona e fišitšwe. Ka dikarolong tše dingwe badudi bao ba ihlamilego ba kgobokane go šireletša meago le dikgwebo gore di se senywe le go thubiwa. Ka Phoenix ditopo tše 3 tša banna di humane di rapaletšwe ka thoko ga tsela. Go itaetša e be ile karolo ya sehlopha sa magodu ao a iphepago ka dithoto. Moetapele wa DA John Steenhuisen yo a etetšego ka tikologong ya Phoenix ka lebowa la Durban o lemošitše gore babeeletši ba boditšhabatšhaba ba tla tšhaba go dira kgwebo ka mono Afrika Borwa. What we're seeing behind us is actually a presidential lead project. A huge amount of investment here from foreign investors. It's all gone up in smoke, and I think the message that the smoke is sending to investors is this is not a safe place to invest. And with that, it's going to be even more job losses, even more suffering. It's very important that we get a handle on it now, because the message that this is sending out to the investor community is this is a volatile place. This is not a safe investment destination, and any, I think, industrial company looking at setting up somewhere else in the world is going to see the scenes playing out on the media and say, well, this is definitely not a place I want to invest. And we're never going to grow our economy, we're never going to get things moving while things are burning the way they are. Badudi ba la Lucia ba thušana le dikhampani tša baleta dikgoro tša private go thibela go utswiwa le go thubiwa ga dithoto. Go sa le jwalo mafelo a go tšhela makhura a difatanaga ao a butšwego a feletšwe ke makhura. A mangwe a tswaletšwe ka mabaka a tšhireletšo. A mangwe mabenkele le mafelo a go tšhela makhura ao a bego a butšwe a be a tlaletšwe ke bareki bao ba rekišwago ke letšhogo la gore direkarekane tše bohlokwa di ka fela. Meraladi e metelele ya batho le difatanaga e bonwa gohle. Dithoto le meago yeo e thubilego ke sa pele seo se bonago go fihla ka fao. Mmuso wa profense o re tshenyagalelo e balelwa go bilione ya diranta.